மன்னார் மாவட்ட பெண்கள் மாநாடு மன்னார் அடம்பன் பகுதியில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மயில்வாகனம் ஜெகதீஸ்வரன், மாநகர சபை, நகரசபை மற்றும் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர். අපේ රටේ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපේ රටට තිබ්බ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි යුද්ධය, ප්‍රචණ්ඩත්වය, ජාතිවාදය. අපි අවුරුදු ගණනාවක් එකිනෙකා මරාගත්තා. එකිනෙකාව අවිශ්වාසයෙන් බැලුවා එකිනෙකා දිහා. ඇත්තටම අපි බෙදුණු රටක්. ඒ යුද්ධවලින් ඒ බෙදුණු රටක් නිසා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් තුළ විශේෂයෙන්ම අපහසුතාවයට පත් වුණේ මේ රටේ ගැහැණු. අපි දන්නවා පෞල් ගණනාව තුළ අද ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් නැතුව, ඔවුන්ගේ සැමියන් නැතුව, ඔවුන්ගේ පුතාලා නැතුව දුක් වෙන අම්මලා සහෝදරියන් බොහෝ දෙනෙක් මේ රට තුළ ඉන්නවා. මේ ප්‍රදේශයේ ඒ වගේ එහෙම අත්දැකීම් වලට ලක් වෙච්ච, එහෙම දුක් විඳින ගැහැණුන් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. යුද්ධය ඉවර වෙලා ගොඩක් කල් ඒ අපේ ஜனநாயகத்தை பாதுகாத்து சட்டத்தை சமமாக நடைமுறைப்படுத்தி සම්පූර්ණයෙන්ම ඇවිල්ලාද කියන එක අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අදට මේ රටේ ගැහැණුන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට මොකක්ද උනේ කියලා දන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න කරන, ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලැබිලා නැතුව දුක් වෙන කාන්තාවන් මේ රටේ ඉන්නවා. ඊටත් එහා ගිහිල්ලා තනියෙන් ஊழல் மற்றும் வீண் விரயங்களை தடுத்து பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த எமது அரசாங்கத்தால் முடிந்தது. அதனாலேயே சந்தர்ப்பத்தில் யாரிடமும் கடன் பெறாது மக்களுக்கு உதவுவதால் முடிந்தது. යුද්ධ කරනකොට අපෙන් අහලා නෙවෙයිනේ යුද්ධ කරේ, යුද්ධ පටන් ගත්තේ නේද? හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිවිපාක ගැහැණු வேண்டாம் என்றால் அதற்கு பெண்களின் වෙලා තියෙනවා. ඒ ජාතිවාදය மாற்றத்தை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல பெண்களாகி நீங்களும் வேண்டும். நாம் நிறைவேற்ற வேண்டிய பணிகள் மினிசுන් හැටියට අපිව බෙදලා முன்னோக்கி செல்லும் எமது பயணத்தை பின்னோக்கி தள்ள நாம் இடமளிக்க மாட்டோம். අපි ආයිත් එහෙම ජාතිවාදීව අපිව බෙදලා අසමගිය ඇති කරන්න අපි ඉඩ දෙනවද නැද්ද?